ada bebinian tahilalat nang didahi jadi lawan pian ulun pulang manyakune inya tutubang acil sudah kabel lagi jadi lawan inya sakadar nang manakune jadi nang lawan pian lain acil tuh nang ini cuman sama aja tahilalat tuh didahi cuman tahilalat sidin tuyat nang tagenale lain kayak tahilalat kayak tahi biri-biri Assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam kami beri jawaban. Kepada ajal-ajal di sini sabarataan atau amang-amang atau paman-paman nang ada di mana apian nang berdudukan atau nang berdiri nang lagi berpendiran. Jadi nang tidak lupa ulun nang ni pemula lawan pian mengucap salam. Jadi nang salam kami dahulu dijawab akan supaya bermadihin kita mengabulkan supaya madihin ulun menarusakan. Jadi nang bergulik ulun nang kapamulaan kepada buhan pian di sini sabarataan. Jadi nang salam kami dahulu dijawab akan karena menjawab salam suatu kewajiban. Jadi sekali lagi ulun membuliki akan assalamualaikum kami mengucap salam. Waalaikumsalam
terima kasih banyak yang sudah menjawab akan. Jadi kita berdoa di sini seberataan. Nang mana nang sudah tadi menjawab salam. Mudahan pastinya kita nang salamatan. Mudahan bang kita di sini seberataan. Dimana tuh bagana selalu dalam lindungan. Jadi kita berdoa pastinya seberataan. Mudahan nih acara tentunya dilancarkan. Mudahan nih acara diberi keberkahan. Allah keberkahan. Jadi matihin ulun melanjutkan. Ini nang pemula itu segala puji bagi Allah. Dahulu kita panjatkan salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Sayyidina Muhammad Nabi akhir zaman, kepada keluarga dan ahli baitnya pula kita ikutkan, kepada sahabat para tabi'in para pengikutnya tak lupa ketinggalan. Jadi kita bersyukur pulang seberataan karena hari ini kita kahwa bertemuan. Lalu alhamdulillah berataan diucapkan karena wan buhan kami kita nang bertemuan. Jadi nang tak lupa ulun lima ucapkan kepada tuan rumah nang sudah maundang. Ulun nang mawakili buai nang sarumbungan. Jadi terima kasih banyak lawan sempian. Jua meminta maaf kami nang tidak lupa hari ini mau ucapkan. Apabila kami terjadi kesalahan atau kaina kami nang salah ucap dalam ni membawa Pak Ibu ayah bemadihinan. Maran bemadihin ulun nang behepalan akadem memakai buku kadem memakai catatan. Jadi nang tidak lupa ulun ni menghimbau pian bila ulun tak salah kaina dalam dihinan. Ulun meminta rela maklumi seberataan. Jadi nang tak lupa ulun ni melanjutkan sebelum madihin lanjut dahulu betapuk tangan. Lala tepuk tangan. Jadi madihin ulun nang melanjuti kepada bapak ibu berataan nang di sini. Jadi nang tidak lupa sedikit mengisahkan sebelum bemadihin ulun ni terus berjalan. Jadi nang sedikit ulun mengisahkan jujur ulun madihin hari ini mata mengantuk buai nang bebujuran. Karena malam tadi pukul 2:30 boleh mulai betakan. Ulun sampai di rumah malam tadi 2:30 anjir ulun datang di betakan. Jadi alhamdulillah imbah sampai yang subuh kesini pulang tutulakan. Kikira nih 2 jam kurang lebih guringan. Ada pang kopi tuan rumah menyediakan. Cuman cilai kopi ini song-song pamulaan. Istilah cilai kata ada lagi ini panas buai sudah kedinginan. Jadi nih banyunya buai nang to biasa lagi ditambahiakan supaya bang kopi tanya nyaman memakan. Cuman cilai ulun imbah minum obat tadi. Jadi pulang sedikit ulun hendak mengisahi sebelum madihin di sini tadi terjadi. Ulun nang pulang bulik 3 kali kawisi karena cilai ulun itu nang sakit parut. Apa nang hari ini ulun cilai sakit parut mulai nang malam tadi. Jadi
jadi nang ulun bingung tadi nang datang kasini kadedeta lihat warung ya ulun di parak sini ulun nang sakit parut cileng itu obat belum lagi minumnya jadi acil di muka nang sidin berbaik hati nang ampun rumah sidin sabeleh sini nang B3 beding saikungnya tumah haji jadi nang sidin ini sama nang halus-halus sidin juga Muhammad deh jadi nang lawan pian terima kasih banyak karena cilai obat kapsul dumik manukarakan sehingga bang ulun nama minum tuh di dalam sampai tuh di rumah sidin nang manawari ulun pulang bebujuran jakanya ujar sidin ikam nang sakit parut nang hendak maungkai kain nang ujar sidin hakon haja maurut takan urut takan jadi madihin ulun nang malanjuti nang jelas lawan pian terima kasih hari ini karena bang pian sudah nang tadi hakon ubat ulun dijulungi jadi alhamdulillah ulun nang tidak lupa minta doa hari ini mudahan bang cilai kita nang beretaan selalu sehat badan beretaan hari-hari mudahan saberetaan selalu nang dilindungi ala dilindungi jadi madihin ulun melanjutkan jadi nang tidak lupa ulun di menyapa pian jadi ulun menyapa di sini saberetaan nang ada di kiri atau nang ada di kanan baik laki-laki atau bebinian baik nang dihiga pinanya kakanakan jadi nang ulun bingung cilai datang beisukan imbah nang bemaulitan kasini kami berdudukan kenapa kakanakan hibak nang di jembatan padahal hari ini cilai kada hari parayan pinanya bang inya lesako parayan jadi nang lawan ading kakak memadahakan jangan tuh bejauh dingai kada usah soban jadi nang lawan pian sakadar memadahakan bila nang imbah ngini jangan lagi tuh parayan istilah bang kata dinglah pian sakulah rajin-rajin beretaan kalau kakak doakan mudahan tuh sakulah pian nang pandapatan mudahan juga pian maasih lawan kuitan mama abah pian mudahan berusaha bingai para jakian mudahan buhan pian sukses ke masa depan alam masa depan jadi madihin ulun melanjutkan jadi 10.000 tadi acil memberi jadi ulun madihin di sini nang tasungsungnya padahal sakit parut cilai ulun manahane kira sakit parut mau wai cilai ampe asa sawiran tabenyake ya aja ulun cilah hari ini dasar bang nih bujuran sakit parut hari ini jadi terima kasih ini duit siapa ading pian menjulungi amun duit inya ulun ngalih menyambuti kalau sariki ambehnya kalau pinani ungkos bulan jaga sentang hari jadi terima kasih dingai tatap hari ini jadi nang
20 manai sudah beulih. Jadi terima kasih lawan pian hari ini. Jadi bubuhan longkong ulun awal bemadihin di ujung tuh terjadi. Jadi banyak benar lawan ulun memberi. Nah acil nih nang bungas juga umpat menjulungi. Jadi terima kasih lawan acil hari ini. Jadi 10.000 pinanya duit nang laki. Jadi terima kasih cila nang hari ini. Jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan atau nang memberi nang ini duit sawiran. Sudah 30 cilai di dalam kantongan. Jadi terima kasih banyak lawan sampian. Jadi nang tidak lupa ulun nih mendoakan mudahan buhan pian ini sampai retaan selalu panjang umur disehatkan badan mudahan beretaan dilancarkan rezeki lancar rezeki. Jadi madihin ulun malancakan. Jadi nang bemadihin cilai kita begayaan. Jadi ulun madihin khusus menghibur pian kepada ading-ading nang pian baju seragam. Ala kasih boleh kalau sekolahan masukkan. Jadi nang lawan pian amun begena di sini luncing ada kadengaran. Jadi nang lawan pian kakak memadahkan. Jadi nang lawan ibu ading-ading nang bujangan. Umay bagus benar nang apa di kepala tuyat nang beendakan. Ayat tuh mahkota kawan memadahkan. Jadi tuh tangannya cilai nang ada ukiran. Inya tuh sudah belege atau masih bujangan. Alah Bujangan. terima kasih cila lawan sampian. Ini 10.000 sidin manambahiakan. Jadi bang mahaji kada data lihat lagi. Ulun bang begaya mahaji ya hari ini. Ulun nang bemadihin di sini tatahane lantaran parut sakit mulai bisukan tadi. Jadi kami matihin 2 kali terjadi karena sudah ada pemandiran tuh di sini. Jadi nang 5.000 sidin nang mamulai. Jadi lawas benar maha bisa kan hari ini. Jadi lawan mahaji ulun ucapkan hari ini. Wih abang nang bujang ini umpat memberi. Jadi ini jerbus banyak benar tuh bang duit. Bisa nih sampai cilai kade habis duitnya sampai tengah hari. Jadi terima kasih lawan pian hari ini. Jadi nang bakabat menjuhuti si kai. Padahal gini hak ulun tuh di sini. Jadi nang lawan abang beri jua kai. Jadi kai beparak sudahlah. Jadi bang ulun begaya aja di sini. Terima kasih banyak itu nang diucapi. Jadi nang lawan kai ulun ucapkan hari ini. Jadi doakan ulun mudahan lakas babini. Jadi bang ulun hari ini mah ucapi terima kasih banyak lawan abang nang hin tadi. Sidin bang memberi cilai nang tak banyak. Cuman masih banyak lagi tuyat sidin menyumpani. Jadi nang lawan pian kita nang bemadihin. Ada pulang babak kedua cilai imbah tengah hari. Jadi nang duit pian jangan dihabiskan wah ini. Istilah cilai kata kaina pulang imbah tengah hari.
jadi terima kasih lawan pian ulun ucape jadi nang lawan abang tadi nang memberi mudahan itu sidin panjang umur sehat badan sidin nang hari-hari jadi nang ujar sidin itu bus dari kapuas nah ulun mau ucape terima kasih banyak lawan pian hari ini mudahan bang pian sehat setiap hari mudahan bang pian adil lancarkan rezeki pinanya bang sidin anak sudah ada BIC nang itu bang di tangan nang ujar dua ikong acil mama dehe mudahan bini pian bang betianan lagi jadi nang bini sidin hari ini ulun padahe bila nang hendak lakas pian nang jangan bakabi Jangan bakabi jadi bang ulun terus mau ucapakan terima kasih banyak tadi lawan sampian atau jua ajel nang memberi sawiran ini nang mangamira cilai tatawa surangan jadi nang ulun bingung lawan inya bebujuran jadi nang lawan ading kakak menyapa pian lalu nang tidak lupa ulun mendoakan tadi lawan duit nang sudah memberi ada tadi kae nang umpat menjulungi jadi nang lawan kae ulun doakan hari ini mudahan bang kae sehat setiap hari mudahan itu kae selalu dilindungi Allah dilindungi jadi matihin ulun menarusakan jadi nang bematihin cilai kita begayaan kepada ibu-ibu di sini sabarataan jadi lawan mahaji nang apa pulang dicari jadi sidin HP sekalinya menyumpane padahal manusianya banyak hari ini jadi nang tidak lupa ulun pulang mau ucape itu selamat datang pastinya lawan Pak Haji jadi nang tidak lupa lawan pian kami ucapkan nang mana hanyar datang silahkan hulu makanan karena menunya sudah disediakan jadi nang lawan pian di sini sabarataan pinanya nih bang cilai ada aja nama bujangan jadi nama di muka nang bebeju hirang atau tumpang jua nang bakar rudung hirang nang salawar kuning cilai mulai tadi awal nang berisukan jadi nang dihikenya juga kami ucapkan jadi nang lawan pian sakadar memadahkan cilai rombongan kami banyak bener nang bujangan hendak beretaan gini buhen panerbangan kadeda nang bebini beretaan masih bujangan jadi nang lawan pian kakak mau ucapakan terima kasih banyak adinglah lawan sempian inya nih 10 menambahi sawiran mudahan kaina ading pian nang panjang umur berbakti lawan kuitan uma abehnya bagawi parajekian mudahan tadi inya sukses ke masa depan jadi lawan acil nang ada di hadapan nang itu bang anah pian ikut tuh di tangan jadi bangsa puting lawan pian memadahkan ulun nih bepada bilanya tuh bang pian anak ada di tangan jangan sampai tuh di muka celah pian besusuan Yalah besusuan terima kasih dinglah lawan sempian ngine anak siapa gincunya nang liwar habang jadi nang lawan ading kakak nang mau ucapi jadi nang lawan pian terima kasih hari ini cilai hanyar halus sudah harap baaksi jadi nang tahu benar berbakti lawan lagi paling nang
nang 5 tahun pacangan nang lakas beleki lakas beleki jadi pangulon cilai mau ucapakan kita bemadihin nang ini nang pamulaan jadi nang imbah ini ujar nang dengar haber imbah nang tengah hari khusus maan no pangantin nang ada di Palaminan jadi nang lawan aja terima kasih lawan pian jadi 10.000 sidin mamulai akan ini bang duitnya 5.000 beretan jadi terima kasih cila lawan sampian karena duitnya tiap kata dia bisa kan terima kasih cilai lawan sampian mudahan bang pian panjang umur sehat badan mudahan bang pian selalu dalam lindungan mudahan lagi pian selalu dikuatkan sehingga gitu aja tahun ini betiana la betiana jadi bang cilai ulun melanjutkan acil ni bebarak berjalan gajah jabatan sidin memberi lawan ulun mencilingi terima kasih banyak cila nang hari ini mudahan bang pian dilancarkan rejeki jadi ulun belanjut madihin tuh di sini jadi ulun sedikit cilai mengisahkan pamulaan ulun di sini bemadihinan andaknya tuh di longkong nang cilai pahujungan jadi bangsa puting ulun hendak memadahakan itu nang di sana cilai nang kejadian ada di YouTube kaina ditampilkan cuman cilai kami masih aja auran apalagi nih bang cilai tak banyak ada undangan jadi tuh editnya cilai tak lambat gitu prosesnya ditayangkan jadi nang ini bang dul beheno sidin auran jadi sidin ini nang rajin tukang edit video tuh apabila acara pengantinan karena sidin ini cilai isi taksi nang kawa dicatarakan jadi nang lawan pian harap sabar itu mahadengi karena bang ulun tadi waktu tuh kawisi ada acil nang beucap lawan aku tadang hari jadi tadi acil ada bang beucap waktu ulun kawisi jadi ujar acil apabila bang video nang di longkong semalam ditayangkan kami lawas mahadengi jadi ujar ulun kaina ditampilkan cuman gitu bang dul masih juga aur sidin nang kasih bukan awai bang cilai video lakas ditayangkan asal nang tukang edit juga diberi sawiran karena tukang edit anak nang beisian bila banyak labihan sidin nukar gigi nang topanangan jadi bang cilai ulun mau ucapakan jadi ngene kami pastinya begayaan jadi nang tupa bila acara pengantinan insya Allah bang cilai ada ditayangakan cuman kadang to cilai satu mat lambat tergantung tuh bang cilai situasi dan keadaan cuman insya Allah ada hayat ditampilkan jadi kita bang cilai hari ini bakumpulan jadi nang lawan acil ulun menyapa pulang jadi nang lucu benar rejaka nang anak pian guringakan tuh di rumah kadang nang di esuhan anak sidin itu dikipasi lawan tangan sedangkan tuh acilnya katiak besahan tiap besahan jadi bang cilai ulun nang mengisahi
cilai juani sedikit lawan pian hari ini. Waktu ulun ke rumah tadi cilai kawisi, jadi tuan rumah cilai nang lagi bini. Kami tadi berdua cilai tu kawisi, ngini lawan perkasa kawan ulun manggeni. Jadi cilai kami di situ nang dipanasi oleh nang tuan rumah nang sidin lagi bini. Karena sidin kisah cilai nang lawan kami, aur leh pengkisah masalah malam tadi. Jadi cilai kami panas nang mandang hari. Ujar lagi sidin hendak beenak lagi, hendak nang bebinian sekalinya nang keluar. Ujar nang laki-laki sehingga tuh nang laki tadi nang besuara kaina dicoba lagi. Dicoba lagi. Jadi cilai ulun mau ucapakan, jadi nang lawan pian ulun imam madahakan. Jadi terima kasih menjulung bepaluhan, jadi nang lawan ading kakak mau ucapakan. Bila duit inya atau duit nang kuitan, mudahan tu rezeki pastinya dilancarkan. Ada bebinian tahilalat nang didahi, jadi lawan pian ulun pulang manyakune. Inya tu bang acil sudah kabel lagi, jadi lawan inya sakadar nang manakune. Jadi nang lawan pian lain acil tu nang ini, cuman sama aja tahilalat tu didahi. Cuman tahilalat sidin tuyat nang tak kenale, lain kaya tahilalat kaya tahi biri-biri. Jadi madihin cilai ulun lanjutkan, kita nang bemadihin hanya begegayaan. Jadi nang tidak lupa ulun ni menyapa pulang lawan mini pian di sini sebertaan. Jadi nang lawan kakak nang ada di hadapan, nang sidin warna bibir gitu berwarna hirang. Jadi nang lawan ulun jangan talo tu memandang, karena kaai ulun takutan lawan pian. Kalau pina malam pian nang kagenangan, jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan. Jadi nang lawan acil di sini saberetaan, tuyat ada nang gedis bermahkota hari ini. Nang kita sambet nang ada di ujung tadi, inya bang besinto wajar awak nang pina tinggi. Jadi nang awak tinggi sedikit aku kisahi, bila awak tinggi potongan pina beisi. Bila diambil bini yunai ikam kada rugi, karena cilai awak potongan pina tinggi nang kayang itu beisi. Inya nang bila malam cilai sanggup 5 kali, palingan gini yuni cilai nang kada tahan angkat tangan kada hendak lagi. Kada hendak lagi. Jadi menggilai kami melanjutkan pinanya gini ampe sudah duit sawiran. Jadi nang kicau gini dilihat pian aja pina kancang kantungan, padahal di dalamnya cilai harga puluhan. Tetap terima kasih ulun mau ucapakan, lawan paman-paman di situ saberetaan, atau jua paman nang ada nih di jembatan. Nang sidin bergabung lawan nang kakanakan, jadi nang tidak lupa ulun mau ucap pian. Selamat bertemu kita saberetaan, salam nang dari kami dari desa Paharangan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan, pastinya lawan pian bukan longkong beretaan. Kami bersyukur benar cilai ini di sini kau pulang maisiakan. Lalu kita berdoa cilai saberetaan ini nang pastinya cilai nang bukan pian di
di sini nang samuaan itu abil khusus buhan lungkung sakampungan mudahan buhan pian itu saberetaan kampung sini cilai selalu aman mudahan di kampung pastinya tupang cilai diberi keberkahan mudahan kampung sini terhindar dari bala musibah apapun jua mudahan dijauhkan lalu kita berdoa tampolo tak kumpulan jadi kita berdoa cilah saberetaan cuman nang doa ulun belum dimulai akan jadi nang lawan pian kaina holo angkat tangan jadi kita berdoa cilai saberetaan jadi ngini bang doa ulun hendak nang mamulai jadi bila ulun doa nang mau ucape kepada ibu-ibu nang ada tuh di sini kita bang berdoa pastinya beretaan supaya ngini banyak nang maaminakan supaya doa kita dikabulkan Tuhan jadi ulun berdoa nah mamulai akan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad berkat salawat mudahan saberetaan kita nang panjang umur mudahan selalu sehat mudahan rezeki beretaan tambah meningkat usaha kita mudahan tuh berberkat mudahan bang kita beretaan kabul hajat mudahan bang kita kain abang cilai gitu dapat syafaat dari baginda yaitu Nabi Muhammad mudahan bang kita beretaan selamat mulai dunia ini sampai kaina ke akhirat Allah ke akhirat jadi bang cilai ulun nang melanjutkan jadi nang bermatihin betarus ulun berjalan jadi kita matihin dibagi dua bagian kayak nang tuh di longkong semalam di pahujungan padahal pamulaan khusus nang besapaan jadi nang kedua khusus beti timbakan jadi terima kasih lawan mahaji ulun ucapkan ini 5.000 sidin mau ucapakan jadi sidin memberi ada nang permintaan sidin nang bersuara tadi kan nyanyaringan jadi terima kasih ulun mau ucapakan ini nang pastinya kepada puskapuas nang sidin menambahi ini duit sawiran jadi nang ini sidin laki bini saruan jadi nang lawan pian tak lupa ulun doakan jadi nang pastinya ulun mana rusakan sekalinya atau ambehnya ujar pengantinan jadi nang lawan pian bangai ulun doakan mudahan tuh bang pian rezeki dilancarkan mudahan bang pian hajat dikabulkan mudahan beretaan selalu dalam lindungan 10.000 lagi cilai maalang-alang amun dibawa hendak nomor ngapa sampian jadi nang lawan acil terima kasih banyak ulun mau ucapakan 20.000 sudah nenang di tangan jadi nang tidak lupa ulun terima kasih lagi lawan sampian jadi bilang itu duit nang paampihan kikira bematihin kita sampai di sini pak ibu ampihan karena gini ulun sakit parut cilai pulang jadi tak lupa ulun memadahkan jadi nang lawan aja terima kasih ulun ucape cilai nang minum obat ulun sudahin tadi jadi nang lawan pian sedikit ulun padahi acil nang tuan rumah tadi nang menjulungi tapi bang menyuruh cilai minum obat langsung nang 2 biji ujar nang super citra lawan nang kapsul domik diminum 2 biji aja ulun genang ampe ngitu menyuruh mati menyuruh mati mana juga ulun asa gair juga tadi
bilanya ujar ulun ini minum kada mati kikira ampun ulun nang kada bangun lagi Ada bangun lagi. jadi banginya cilai hendak menjulung tuyat kada mengerti sampai bang abehnya memaksa hari ini pinanya tuh banginya cilai belum mengerti sampai gitu di tangan bisit benar menguti jadi nang lawan pian ulun terima kasih Pak Aima ucapakan 20.000 sidin menambahiakan jadi nang tidak lupa ini masih sekolah atau hendak belekian jadi terima kasih pastinya lawan ading kakak mau ucapakan mudahan bang pian hajat dikabulakan mudahan cilainya lakas nang belekian bila bang beleki kakak memadahakan bila nang kabul hajat kawai pulang nih diundang jadi matihin ulun menarusakan cilai bematihin ulun begegayaan jadi gesan pangantin pulang kita doakan padahal bang ulun dasar bujur kada tahu siapa nang ini kawin cilai nang bebujuran sekalinya cilai nang ini bang Mustafa ulun lawas bakawan waktu bang sekolah kami di pajukungan sampai tumpang datang tadi nang beisukan inya nang mendatangi ujar inya ngini aku bang nang dikawinakan jadi cilai ulun kada kawa berkata-kata cuman tadi bersuara cilai nang untung pian jadi nang cilai ulun nang ini mau ucapakan oh maliwar benar cilai tawan pulang ini ujar nang topang tadi cilai tade huluk awan jadi nang kada papa lih kita nih bujangan ngini ngarannya aja cilai inya bujangan padahal hari-hari nang baca di tangan jadi matiin ulun mana rusakan bangai terima kasih nang ini lawan sampian duitnya habis pun menjulung terima kasih ulun nang lawan pian sudah bebini atau masih bujangan mudahan bang pian rezeki dilancarkan kakaknya tuh Mustafa ujar dipadahkan mudahan imbah ini pian pulang giliran jadi bang Acil nang ini banyak sawiran jadi nang lawan Acil di dada bepaluhan terima kasih cila lawan sampian jadi bila memberi duitnya disusunakan ini bang duitnya cilai kada beeturan sampai nang di kantungan bilang kada bakal muatan amun dihitungi berapa sudah kuliah tetap terima kasih cilai lawan sampian jadi bang memberi kada dihabiskan jadi jerkaina pulang itu sidin memberi sawiran cuman tanggung 40 jaka nang 50 cilai cukup bang sudah nang ini pemadinan jadi 10.000 lagi ditambahiakan kata bang cila ulun nang begayaan sidin bang imbah memberi langsung nang ke belakang jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan ana 20 sidin menambahiakan BRT 50 cilai sudah lebihan lalu terima kasih jual lawan sampian sidin nang tadi ubet lawan ulun menukarakan
jadi nang tidak lupa berdoa sabartaan, mudahan nih rezeki kita dilancarkan, ngapa hajat kita mudahan dikabulkan, jadi nang tidak lupa ulun menyapa pulang, ading nang membujang umpat memberi sawiran, inanya memberi inya ada maksudan, jadi adingnya tapa ulun mau ucapakan, adingnya tumpang ngantin ada nang bebinian, jadi pangamudahan ikam lakas belekian, bila kaina beleki kami pulanglah nang diundah, nang diundah. Jadi pangulon ini melanjutkan, jadi nang bemadihin khusus menghibur pian, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan, jadi nang lawan pian ulun mengharusakan, abang nang betubi nang bebeju hirang, pian bangai manjulung nih salah sasaran, terima kasih banyak bilang nang dihabiskan, jadi nang lawan pian mudahan panjang umur, pian nang sehat badan, kakaknya Mustafa liwar kebebanyakan, jadi Bang Mustafa berapa bedang sanak coba dipadahakan, Oma anak mikong ujar nang 7 hikong berarti lih kagajaban, jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan kepada kakaknya Mustafa, terima kasih banyak pastinya lawan pian, cilai ini banyak parak tangga 200an, jadi terima kasih itu nang lawan pian, mudahan bang inya selalu dilindungi, ngapa usaha inya mudahan diberkahi, mudahan bang inya cilai nang tidak lupa, ngapa nang hajat inya dikabulkan ilahi, ujar dengar haber bininya tobe isi, jadi kita doakan cilai nang hari ini, bila ulun berdoa amin akan sabarataan, kakaknya tuh Mustafa bininya betianan, jadi kita doakan di sini sabarataan, mudahan bini pian melahirkan salamatan, mudahan nang pastinya dilancarkan persalinan, ala persalinan. Jadi Bang Acil umpat juga memberi umai banyak benar Acil di sini nang menjulungi, jadi nang ini ulun banyak terima kasih lawan pian hari ini, mudahan Bang pian selalu disayang lagi, sehingga lagi sidin akade sampai bebini, jadi nang lawan pian ulun nang mau ucape terima kasih banyak sidin memberi salawe, jadi nang lawan pian ulun nang mau ucape, jadi nang lawan pian kepada ibu-ibu nang sudah bebini, jadi bangsa puting ulun hendak mau ucape, bila nyatu sempian hendak surga menanti, masalah wan lagi harus taat berbakti, istilah cilai kata laki nang ditaati, jadi nang lawan pian ulun doakan hari ini, mudahan buhan pian sehat setiap hari, sehingga buhan pian kawat harus menjaga laki, menjaga laki. Jadi madihin ulun menarusakan kepada ibu-ibu di sini sabarataan, jadi nang tidak lupa ulun nih menyapa pulang lawan abang nang dihembin, dinanya ngitu sidin hanyar nang berenakan, karena tuh anaknya binanya masih aja belum cukup satahunan, jadi nang beju sama sidin tuh saruan, liwar nang bini sidin bang leh kagak kenalan,
nang bini itu karumah nang pinasupan. Jadi nang lawan pian sakader hari ini ulun menyapa pian. Jadi nang tidak lupa lawan pian ulun doakan. Jadi nang pastinya upah kayak ribut. Jadi habu rokok nang ada tuh di atas cilai nang takirapan. Pian hanyar haja nang ini merasakan. Sedangkan cilai kami tadi mulai beisukan. Hendak kami bepada tiawan tuan rumah tangalih mau ucapakan. Sampai di Salawang di bebejuk beputihan. Tapi nang ada papa yang penting tuh di sini bangko disediakan. Jadi nang lawan pian kami mau ucapakan kepada tuan rumah terima kasih banyak pian nang sudah mengundang. Jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan cilai kita berdoa gesan pangantin bero nang inya di palaminan. Pinanya Mustafa kano nang biniannya alih cil nang bebutuan. Jadi nang imbah cilai imbah nang tengah hari pangantin di palaminan. Jadi ronda kedua kaina dimainakan khusus pematihin maanui pangantin nang inya lagi sanang hanyar dikawinakan. Jadi ulun matihin cilai hendak besatop paulut dua sakit pulang. Jadi ulun berlanjut cilai membawa akan. Jadi ulun matihin kita langsung berdoa gesan tuh pangantin bertahan diaminakan. Mudah pangantin panjang umur sehat badan. Usaha pangantin mudahan pastinya diberi keberkahan. Mudahan pangantin rezeki dilancarkan. Mudahan tunang lagi kaina dikuatakan. Sehingga nang bini cilai lakas betianan. Mudahan pangantin duniawan akhirat tidak akan terpisahkan. Inya rohoi rahayo mudahan tuntung pandang. Mudahan pangantin inya pang menjadi keluarga sakinah dan juga tuh mawaddah dan juga tuh warahmah. Kita mendoakan mudahan tuh pangantin selalu dalam lindungan, dalam lindungan. Jadi matihin ulun nang malanjuti cilai nang bematihin satu mat lagi berhenti. Adik nang di muka bila pian mengamira lampu blit dimati. Mulai pamulaan kakak dingai tasilawe. Jadi nang lawan ading di sini pulang diucapi. Weh ngini pina rapi rambutnya diminyake. Ada nang pina lojo kuah masak habang cilai tali kap di gigi. Jadi bang cilai ulun mana rusakan. Jadi nang bematihin ulun melanjutakan kepada bapak ibu di sini sabertaan. Jadi cilai matihin ulun hendak besato pastinya hendak bertahan. Jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan tentunya tidak lupa kita sudah berdoa tadi nang sabertaan. Lawan ibu bapak ading-ading bertaan ulun meminta maaf bila ada kesalahan lebih atau kurang ulun nang mau ucapakan. Atau abang tak salah ulun nang kada nyaman maulah tuh sempian kata dari ucapan. Kada niat ulun maulah hati kada nyaman nang jelas niat ulun menghibur buhan pian. Jadi ulun berlanjut cilai membawa akan. Ini jam 10 setengah 11 sudah parak di tangan. Berarti bematihin kita parak nih sajaman. Jadi nang lawan acil ulun mau ucapakan nang sidin hanyar datang mengamira tuh kasini.
jadi nang lawan aja tak lupa ulun ucape selamat nih berjumpa lawan bebuhan kami mudahan cilai pian selalu nang dilindungi mudahan panjang umur sehat setiap hari mudahan beretaan kita dilancarkan rezeki mudahan beretaan kita kawan naik haji nang mana sudah haji mudahan kawan 2 kali ala 2 kali jadi matihin ulun mana rusakan cilai ulun matihin nang ini hendak bertahan jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan rasa ulun binando lawan abang nang berdirian pinanya panginya nang itu dan sana kasat kami sama pahayaman sama bang aja betukar jual inya kandere poswan tapi nang dengar habar inya sudah bebinian jadi nang lawan abang ulun mau ucapakan mudahan bang pian selalu panjang umur disihatakan badan mudahan bini pian lakas nang beisian cuman mudahan pian ngini nang pastinya lentohot dikuatakan sehingga benyunya kada sampai bakaringan jadi nang lawan pian ulun mendoakan mudahan tokaina kawa pulang betamuan jadi belanjut ulun bemadihinan cilai bemadihin kita nang hendak bertahan mudahan tokaina kawa betamuan pulang lawan Tuhan pian di sini saperetaan nang mana bang iki buhan pian beisian seniman negara iki ulun bang maran jadi nang tidak lupa ulun mau ucapakan nang mana hanyar datang atau hendak pulihkan jadi nang lawan pian ulun mau ucapakan jadi tak lupa ulun mendoakan mudahan Tuhan pian selamatan pulihkan mudahan Tuhan pian selamat sampai ke tujuan jadi matihin ulun menarusakan jadi nang tak lupa kami melanjutkan kami bematihin cilai hendak besatop satu mat hendak bertahan karena bang sayang wadai kada dimakan ini cilai wadai song-song mulai bisukan ulun tahu aja supaya tuan rumah ada lagi disambetakan istilah bang kata tuan rumah nih pahaman jadi terima kasih banyak lawan sempian jadi membawa pantun ulun nang panutupan jadi sekali lagi ulun nih mau ucapakan ulun minta rela juga meminta maaf lawan pian beretaan nang ada tuh di sini pastinya nang semuaan bila tadi ulun ada tak salah ucap maulah hati kada nyaman jadi ulun besatop cilai hendak bertahan ding tadi gini kakak lawan pian begayaan jadi nang tidak lupa ulun membawa akan cilai membawa pantun sebagai penutupan apabila jarujuk cilai daun jimampai ada baikat lagi nang ini dedayan kain apabila jodoh Mustafa sudah sampai menjelang hari ini hari pengantin si 45 cilai koreding patah ada patah sabila pastinya dihingga kaja kami sarumbungan hari ini mendoakan mudahan tuh pengantin sakinah mawaddah warahmah mudahan tuh pengantin selalu bahagia bila kita cilai mencuri landa ada nang kora-kora hendaknya di perumahan kami hendak permisi cilai hendak bemendak terbang kami besatop kasihan juga kalapahan jadi nang terakhir ulun mau ucapakan wassalamualaikum cilai kesan sempian ilahi terbang bersatu suara bertahan